инак бештар аз 20 сол аст ки дар тоҷикистон мусобиқаи футзал ба хотири гиромидошти собиқ футболбози маъруфи тоҷик Александр Кирсанов гузаронида мешавад. усулан ин мусобиқа дар таътили зимистона дар футболи калон баргузор мешавад ки дар он дастаҳои ҳаваскор ва собиққадамон бозӣ мекунанд. маъмулан бозиҳо сараввал дар гурӯҳҳо баргузор гашта ғолибон дар нимфинал ва финал бозӣ мекунанд. аз рӯи қоидаҳои мавҷуда дар дастаҳо 2 нафар аз бозингарони ҳирфавии дастаҳои серияи прои кишвар ва футболи калон бозӣ карда метавонанд. қисматҳо на 20 дақиқаи тоза балки 25 дақиқа идома мекунанд. чунин мусобиқа айёми танаффус дар футболи калон сурат мегирад. чанд нафар аз сармураббиёни дастаҳои лигаи якум ва олии футболи калонро дар ҳайати дастаҳо дидан мумкин аст. онҳо аслан дар дастаҳои собиқадарони ин ё он ташкилот бозӣ мекунанд. имсол ягон дастаи мураббиёни шинохтаи кишвар ба финал роҳ наёфтанд, аммо чеҳраҳои шинохтаи футзали кишвар дар собиқи начандон дур ҳамсоли хуршед маҳмудов, алишер улмасовро дидан мумкин буд. одил иргашев ва иброҳим рабимов бошанд футболи калонро намояндагӣ мекарданд ки аввалӣ дар ҳайати собиқадарони вавинон ва дигарӣ дар ҳайати собиқадарони ёсин сохтумон бозӣ карданд. бояд гуфт дастаи ёсин сохтумон барои аввалин маротиб дар ин мусобиқа ширкат карда то финали он расид. барои аввалин маротиб ширкат мекунед, аммо то финал расидед. муваффақияти бузург аст. чигуна тавонистед мана ҳамин дастанро сарҷам кунед? ин бисёр аз заҳмату меҳнати бозингарони мо мебошад. бисёр меҳнат кардам, бисёр хушрӯ бозӣ кардам. ҳайати дастаи шумо аз киҳо иборатанд? ҳайати дастаи мо яке аслан сохтумончиёнама? як 50% ана сохтумончиан, дигарош хай бо ами бозингароне ки чи профессионали неу аз гир атрофи маҳалламоно, гир атрофи сохтумоно ҳамиё гирифта бозӣ кардестем. хуб, то финал мушкил буд расидан? беҳад мушкили буд, наке мо гузарондем, пас сар кардем ами мушкилора, то финал омадем. хуб, дастаи ҳарифам медонед ки хеле дастаи пурқувват аст. даста чанд сол чандин карата чи чемпион аст. мусобиқо дар ҷои якум мегирӣ. мо дар ин ба ин даста бо дар вохӯри финалӣ баромадагем. ҳози ҳами хат ана бачаҳо ҳаяҷон мондаги бачаҳо сахт тайёрӣ дидагиам. чаро худи шумо бозӣ намекунед? ман бозӣ мекардам, ами дар бозии полуфиналӣ камтар осеб гирифтем. барем ха ана бо мусобиқаҳои дигар насиб бошад чӣ мекунем. боз ширкати мо тасмим гирифт ки бахшида ба ҷашни ҳами 35-солагӣ аз ҳисоби ширкат як мусобиқаи ҳамин хел калони хуб ташкил кунему. ана ҳама футболбозонро ба ҳамин мусобиқа даъват кунем ки як иди футбол шавад, барои варзишгаро, барои ҳама чӣ дастгирӣ шавад, як пешравӣ шавад соҳаи футболда. дастаи вавилон дар қиёс ба дастаи сохтумончиён қариб ки иштирокчии ҳамешагии ин мусобиқа ва барандаи инҷом мебошад. До финала дойти было трудно? Ну, нелегко, да, были очень тяжелые матчи, очень хорошие, серьезные команды на ветеранском уровне. И всегда на ветеранском уровне большие эмоции, да, вот это вот мне всегда нравится, и вот поэтому игра интересная, да, тяжело было, но мы дошли. Ну, у Вавилона очень большой опыт. Ну, да, конечно, у нас тут, мне очень нравится играть в Вавилоне, потому что там все вот мои, те игроки, с которыми мы играли в сборной в национальной. Да, там Масов, там Махмудов, Кушет, Акмал, Джумаев, в общем, все, вот, поэтому получаю очень большое удовольствие от игры с ними, вот, тот футбол, который мы любим, так вот в пас, так, тики-таки, вот такой игрой. Ваш соперник, Ёсин Сохтумон, новичок, это как-то легче, да? Это новичок, но там игроки очень высокого класса. Да, мы их тоже всех знаем, да, мы все с ними друзья, дружим уже много лет. Вот, поэтому тут не надо никакую скидку им делать. Вот, они не просто так вышли в финал, тем более они нас выиграли в группе. Да, 2-1 они нас выиграли. Вот, поэтому нет, игра будет очень тяжелая, вот, так что будем готовиться. Давайте пару слов о кубке. Как вам это? Да, ну слушайте, но этот кубок, он же легендарный. Да, традиционный. Мы его играем уже почти лет 20, наверное, да. Вот, памяти Кирсанова. Очень классный турнир, очень такой своевременный. Зимой как раз у всех команд передышки, вот можно в это время сыграть, значит, форму поддержать. Всегда проходит с интересом.
Вот, поэтому очень с уважением отношусь к этому турниру, люблю в нем участвовать. Вот, в общем, все отлично. ин шом ду финал баргузор гашт ва нахуст собиққадамон ба майдон омаданд. чунончи гуфтем дар ҳайати вабинон хуршед маҳмудов, алишер улмасов бар ин бозингарони собиқ яккачини футзали тоҷикистон бозӣ мекарданд ва мусаллам буд ки дар қиболи як ҳарифи навкор доди бозиро онҳо медоданд. агарчи дар марҳилаи гурӯҳӣ сохтмончиён бар вабинон ғалаба карда буданд. бо гузашти 4 дақиқа хуршед маҳмудов голи аввалини дастаашро зад. баъди голи ёсин сохтмон андаке ба худ омада ҳуҷум мекард, аммо аксулҳуҷуми вавилон ба голи дуюм оварда расонид. суҳайли одинаев ин маротиб тӯбро вориди дарвозаи ҳариф кард. то охири қисми якум маҳмудов боз як голи дигар зада бартарии вавилонро комил кард. алорағми интизориҳои ҳама ки акнун вавилон боз дарвозаи ҳарифи худро голборон мекунад, сохтмончиён пурра бозиро ба худ гирифта 3 гол ба дарвозаи вавилон заданд. иброҳим рабимов ва сатторов муаллифони гол буданд. бо баробар шудани ҳисоб акнун мухлисон ҳассосияти бозиро интизор буданд, аммо дар аввалин ҳуҷум хуршед маҳмудов голи чоруми вавилонро зада ҳариф ва мухлисони ёсин сохтмонро ноумед кард. голи суҳайли одинаев бошад ҳарифро якборагӣ шикаст. дар идома агарчи иброҳим рабимов аз пеналти гол зад, аммо дигар маълум буд ки вавилон ин бартариро аз даст нахоҳад дод. ба ҳамин тартиб дастаи вавилон дар миёни дастаҳои собиқадорони ин мусобиқа унвони чемпиониро ба даст овард. ба қавле ки то ба худ омадед ки 3 гол хӯрдед. бале, финал ба ҳамин зеб дорад. бале, ки ҳам мухлисон роҳат кунанд ба финал, бояд финалӣ бошад. алишер, бубинед ки баъд аз оне ки шумо 3 гол хӯрдед, ба худ омадед ба осонӣ 2 голи дигар задед. ин ҳам то шумо барои ба қавле ки ҳамаи мухлисон ин кор буд ё ин ки раванди бозӣ ҳамин хел шуд? аз сабабе ки мо бисёр дар финалҳо бозӣ мекунем, мо рӯафтода нашудему, боз ҳам бозии худамонро давом додем ва голҳои худамонро задем. раҳмат ба ҳамаи мухлисон, раҳмат ба ҳамин ташкилкунандагони ҳамин мусобиқа ки ҳам хеле мусобиқаҳо мекунанд, мухлисон мебиёянд, тамошо мекунанд бозиро. нигоҳ накарда ба оне ки дастаи сохтмончиён аввалин маротиб дар ин гуна мусобиқа иштирок мекунанд, ба финал расидан ва хеле дастаи хуб аст. бале, инҳо ҳам яке аз бозингарони лигаи олӣ доранд, чанд бозингари лигаи олӣ доранд ки дар онҳо бозӣ мекунанд ва ё ҳам исбот карданд ки ҳам сазовори финаланд.
رخش تاکسی که در هیئت خود فتح‌الله فتح‌الله‌یف و عبدالقیوم عمروف را داشت در فینالی هوسکاران مقابل بانک ملی تاجیکستان به میدان برآمد. دسته بانک ملی از دقیقه‌های اول بازی تشبث را در دست داشت و دو گل زده سلطانشاه میرزایف گواه این گفته‌ها بود. هیئت ذخیروی رخش تاکسی زیادتر بود اگرچه آنها قریب با یک هیئت بازی می‌کردند. بازیگران بانک ملی باشند اصولاً عوض نمی‌شدند. شاید برتری کامل بانک ملی بود یا چیزی دیگر که در قیاس با بازی سابقه دوران بازی هوسکاران چندان جالب نبود. قسم دوم هم با برتری پوره دسته بانک ملی گذشت اگرچه با 5 گل زده بانکیان رخش تاکسی 1 گل زد، نه زیاده از این، و بانک ملی در میان دسته های هوسکار برنده جام کیرسانوف در سال 2026 گردید. البته از آغاز تا انتهای مسابقه بچه‌ها یک آمادگی خوبی جسمانی داشتند. چقدر که ما و شما شاهد بودیم همچون یک مشت متحد شده در فینال مقابل یکی از رقیبان قوی اراده یا اینکه دسته‌های سنگین هم گویم خطا نمیکنیم که برای ما این غلبه دوچند ارزشمند است. غالب آمدیم. این همه دستگیری های رهبریت است. باوری تامی خودی بچه ها هستند که در روند مسابقه از اول تا آخر چخیلی که قید کردیم با یک باوری تام به میدان برآمده همه خوشبختانه نسبت در همه بازی ها غالب آمده. به همین ترتیب سابقه‌داران دسته فردوسی جای سیوم، یاسین ساختمان جای دوم و دسته بابینان جای یکم را کسب کردند.
میان دسته‌های هواسکار باشد. دسته آریان بانک مقامدار جای سیوم، دسته رخش تاکسی جای دوم بود و دسته بانک ملی برنده جام گشت. ما خیلی خرسند هستیم. هم خیلی مسابقه شهر دوشنبه میگذرد. رحمت میگیم با فدراسیون فوتبال تاجیکستان. ما خیلی خرسند هستیم. بازی خوب نشون دادیم ولی تا فینال آمدیم. کوشش کرده کمتر قوت نرسید. دیم جوره گرفتیم. ما خرسند هستیم از این. فوتبال بازی بهترین لژندای فوتبال تاجیک خورشید محمود و الشیر اولماس و فوزیل ستار و این فوتبالیستا قطعی خیلی خرسند شدم که اومدم دیدار دیدم در اینجا. من یا وقتا که آرزو میکردم قطعشان بازی کردم، خیلی نصیب کردن که این قطعشان به همین مسابقه بازی کردیم. من بسیار کوشش کردم برای کماندم حرکت کردم که یک جایزه گیریم، یک چمپیونی شویم. بسیار کوشش زیاد کردم که رحمت به فدراسیون فوتبال و که بازیگری بهترین شدم بین لژندها.